صدق او لا تصدق، ده بقى يا جدعان برتقال. برتقال. هتقولوا لي ازاي؟ انا مش مش عارف. عارفين. الكيلو منه ب 60 جنيه، محدش يحاول يعمل الحركه دي. لو انا عملت هجيبه هات اول ما هجيبه تمن، تاني. هات ربع كده، ما تزودش عن كده. بصوا بقى، هنجربه مع بعض، مدفوع فيه فلوس ندوق ومتكلم. ده احنا. جامد قوي، مسكر عن جامد. التاني. بتاع التخيل تاني كحيان اوي. البرتقال بتاعنا التاني كحيان كده برضو، شوية. في الغالي منه فيها. لا ده ما عجبك؟ اوي. يا جماعه هو بيتاكل بقشره، ها؟ طب ما حدش بس يقول كده عشان ما تقولوش على جامد جدا. بصوا بقى، هنجربه مع بعض، مدفوع فيه فلوس ندوق ومتكلم. ده احنا. جامد قوي، مسكر عن جامد. التاني. بتاع التخيل تاني كحيان اوي. البرتقال بتاعنا التاني كحيان كده برضو، شوية. في